Ano te fa mafasa pat le fiafi. Tonu lo totele se mai no tato po kalame lo toi. Yo nei fai longa fa pito. Yo sa no fa manuia tato presteni. Ia ona polo tato po tolu la mai pere o sai. Yo lai to aso nei mo pi utala al fa nau mo mai atu. Ia ona mai foi lo la tu. To sanga nei tu la fiafi. Tolu ia eu tato ho mai vai fa pitoa le sunga le tin ma ki te mitin ia mo la u fai longa mo nisi fo i wala o si de fia ia wanga va amala nga se tau ona fa manuela mai le tau fai na la tau sanga se yo o mai le nei tu la le aso ela va lo te ma fa lo sunga fa fenga ia we ito ia fa fa sunga ia manu so po ia mo la o po la me lo fa lo fa ftai Hallelujah. Praise the wonderful name of Jesus. Say, Lord, leave fiafi you are. Let it follow. I was I will not tell me more than just 5 chai. Il laumua. Il sumal puleaunga. Sumal fayaunga. Mesha foyo le sumal chai awao. Samoan, sumal Dr. Javita. Mal Faltua, I want to welcome my good friend, Dr. Alan Davis from Canberra. Thank you, sir, for your heart, for giving up your time to come and teach in our Bible school. May God bless you, continue to bless you. That for your honor, the summa Dr. Anthony, Dr. Mafuta Nefiafi, or Pastor Nikki, Marcelina, the owner Yasenga from Melbourne. Now so sorry mai le o ino PA le seio fai au uma sa o ina le fionga le tua I o se vaenga nei these are some of the awards for students in our Bible school. Now this is the award for Tamai tia aonga sa mawawai ai tono le aonga la tau tonga whai o la tau ngā lue their character they show while they're in a Bible school. Amen. So le whiawhila nei e le tele whamtalanga o no le tātou taimi a le atuna tulo le sunga Yahweh ia mo le tolo lo wino o tātou whai longa I la nei whiawhi whaunia le tua. God bless. Ia maurua ringa o le tua tonu a vela le whala e vore tai tonunga ua ta oto I tau tonga le leita ni ngā sua nei pō o nā lava te whia tau sami ia e whama aonga le whale. Amene. Ia, ia le li. Haptai le tua ua tau I manu le nei aso lewa mamoli atu le ngā whaftai le sunga ia manu ia tu sai foi o le nei foi fa moi tele ona iai le fata ua o le nei aso o le aso nei o le aso mo ainga. Today is a day of all our graduates and families. We all come together and celebrate this special moment. After iai le tua ia banoa pe ona iai ia o le matutula ia tu ia o lo la mesunga pule aonga
Ia te lo ma ua nisi o whai aonga pito sili na le fia e to miti aonga. Ona e whaisi tino le leo le lo so atau. Ia e whai foisi pau. Ia e whaatai ona o le onsai, whaatalofa tu foi pe ona iai, leo whaatalofa sungal fo mai, maulunga ne yaso. Ia ne sungal fo mai, mai Samoa, mai so nisi o awauna. Ia me se volve senga o whawhengainga ma sunga e whai aonga. Ia ele titi le ngang whaatai, ma naia performance o nge yaso, ma naia lui tau e ala e moli maumu tau tinonga. Ia e tāua mo oe na e wa tupua e lo roto e te fia aonga. E lua taimi, awa ke wabai te kaimi o le wati. Ai wabai te taimi o le atua. Langa e wabai te taimi o le wati o le kele o mea kaung whapalengi. Ai wabai te taimi o le atua i ke ua pasi loa. Ia o le mea sili mita ua i e talia le taimi o le atua mo oe. Lea e kako foam si e i ke lo ngei o le asori ngei. La ke le kako foam si la kiwa wei le asori ngei o ngawa e manao e ke le skala kako aonga. Le iluma nei. Le voi ai tusi le mekasingi lea. Ia atonu e te sawe whaatau ia na ele mata ele mata ngofie o le lamua. Lewa manino lewa whailoa atu ia i tema ma mea uma lava le nei aso le numelo tatou aonga. Ia pe on sa unua votunga le pule aonga. Ia e lua su lima i lato la whau le certificate le sa. Ia e toa fitu le diploma. Ia e toa se fulu ma le lima ma le... Oie, ia, se fulu ma le lima le PA. O le a whai atoa le aonga le temine i pe ama le ono suma lima. I le ono suma le ono. Ona ele o whaua tau sanga lua. Ia le numela na tatou aonga le iai. Ia e pe ona ele amele me se patpati. Ia, bia le li. I le maitau ai foi le nei tau sanga atoa. Ia, e whewa ia ta maiti aonga. Ia o loo ma tuli mata ia foi ngai o inga e foi nisi wau mata usanga mo mua ele faula ina lava ia kongo e kausanga lua ange faula inga la ia e pe mang mo sua foi le pe ka feiro ia ku yai ia tonu e umane le si tausanga wa tu langa le lei ia se yo ana umar tausanga tolu ia e pe ona yai ole fa be se tala ole afia fine e batu le nga faftai kapiteni uma bosenga. Mas se pati mo kapiteni. E to fa kapiteni e ko fo senga male kapiteni. Ia ila to ia sa mafai ona lango sua ma tu malosi. Ia e so soani le sungaritini ia me se foi so vai. Ia e pe ona e so tainga ma me uma lava i tonu tato waonga. E fia filane nei ia la tau mafai atu ma ua e o ana nafi vato ata no ma ele sungaritini. O ia le sa alo sisi le fu au Samoa. Fa alo Yesu ngai la uli ia te lo foi la. E fa sika ngaka me alo fa inga malanga mai Samoa. Le la akiwa wei le fiafili nei. Ia mo ila to wala tongia. Wala watu sungai kapteni o senga fa. Le sunga ya fata witi viai kapteni. Ia le sunga ya talosanga katopau. Ya, para sunga ya tito e sumai fa mole tawa ina o. Mole atu le nga faftai ya sunga ya fa longo Wayne fa longo. Ya male sunga ya Sam wow. Ya la towi ya lewa la utongia ya batu le nga faftai. O me alofanga wale ya be to rua. Nga o to lava. Ia, o matuaile vaenga, mole tuaile, whaftai lava sunga ya no. Ia, la tato wau mai vasenga taitasi. Ile mai tawa foi e ko kele vasenga. Ia tamaiti ya onga e tulanga SA, kamiki ele whapela ua pele ia maua. Au kamiki foi lele penga o mai o fiorolo yo langa polai le kele. Ia wa umangel ka usanga mo ta usanga lua wa ke le pe wa popula faulinga pe angel.
o sui o langa. Ole whailonga mo mola le la abre tausanga mo mua. Ole tamatiti a onga le ai. Kei role ova iku la kamiki a onga le ova mingu ke ova se konge a onga. Mai le efo se aso ngamis. A o iai le farsa le au intia nga whaunga. Ole kamiki a onga le mua mai ai kapenga le farsa. Ke le lopo la e ko mumu ma kapenga. Ia e o ko mumu le lei nga. Ia, te loa le la balau atu le sungai arofi, sungai pule aonga, lango ke loa fia ke le pule aonga i kuenga kameki whapea. Ia, ole tangata lawa na maua, ia ole sunga le atanga loa pos. Ia, ia tatou mai tausanga lua. Ia tai whapea foi le winga o le kamiki aonga lea. O le kamiki aonga le e whaisi vabe mai kele le aonga. E mamao le mea latu wai tausanga lua lea. E kele me vabe aku make o aku le vanga i o le aonga. Ai a uma foi le aonga. E muri a o le mea la makar kalangoe, po le mea e wale fia vai ko lua, o le mea wale fia o se ainga, ia o le tinare ia fia ese. Ia ese tau pao, ia. Ia. Ana ia, Tofu sia ngai vasenga i ke o fasia ma o vasenga polar me wa ne mo wengi la ko kongi ia ole tausanga tolu ia ole kanga kale se lo ka lo fai ai o e o kia loko e vai o la ko o le siaso ole kapiteni o vasenga le o longa mai foi le ai a mai e mo for fale le la a ole kanga kale que lo por fefe ya u ga lenga la e ba ai la ko yo ko le onga me ngai lo erga ka le nga fa malos a o matua ya le sunga le ya pelenise Sao Leone Claro. Ia o alaba ia me alofa. O ia le malo se asunga pura onga. Ia o le tausanga fa. O le nganga lava le tas. E ia na male o mai so o ia le senga lea. Ia ele lea kwa foi fam talanga mo atu le soifuanga foi o le tina lea. Ia o le tinalea, ia ese foi lona tau sini o le aonga. Na aonga mai le tinalea ke le o lui tau. A le nganga whaftai e tia. O lewa whai ulanga PA. Awa maa losi ai foi masianga wo. Whatua ia wai. Le sui. Ia lele. E vai dice o fai longa fa toa. O fai longa le se ta ua tele. O le tangata e mau alo na loto alofa.
o le upalangi o le compassion University porque ngaka e longa loko anga le lei loto alofa ina wa iloa le faritua lea wa behind pili ala ngavsenga tausanga le lopena mai a pili o mai o ai McDonald po fenga o iai falongo la china e kokeli o mai lo na tala ya mawa le la utongia pili al matosenga i vasenga i lua mana ia le la mona e fa ma to se tala o lo manga o miagi sponsors ka ko ama sunga va venga la se va e ma ko me fori nei po ai manga o e vai se sponsor mo le a onga lo na mia am ia vo nei tina ke mpisa ko tua Samuel hela uma di mana pun ia kanoni e vai ama va ko mai ma bela iki e mana o ngore uma ya ko ngore ko kele ka ko fai fe au ye ya amakalonga e sumai kusi mele la sponsor ngai la o le to sanga ole si vai longa le e so ai o tangata le e se lona tau mo fai le va per foi le e ya onga pe ma ai va vai lava matua lona soifua e tau mo fai finau mai al kausanga mo le wa fa u la PA inga wa umar PA le pole ana u ia le pomuli mulia ko kiki fa se fulu fa ka lo fa ki ngare ya amen o lo la ia le la mona fa tai ina wa usia le la sanga o le tau fai mai moni ni so mo mau ele ese me fenga tai le tu o wansa ka ko ke o so le lugar va au ko so la amen o le tinale ya eseta Amaro. Kiki aku le ko vai mai ma ua ko tasi a le peto e lua ia vai foi le mo so fai longa ni o ia aka mai pe a ma ua dan ka ko ko fei lo ai fo amen o le se vai longa le ana ba vai ai o le basenga le pitu siling to lai titi o le auma to fiti a mai tau me o fai basenga le to no le auma fai stele tele o mea e ofori tāpenanga ma le soasoani ai le nei whamamoe ia e le i whātumtumu lima la lātou ngāru ue tusai fōi o ia vaenga mai ei ngare tinare le vsenga le i ele taitonunga o lona whama ike me le lei ma longa loko kele wa mafua ai ona baba ai a fuari ani e tono le vsenga le pe ona tāua mai lava tāpenainga o nei whamamoe ma le tele o vaenga tāua o le aonga ya le mo wa tinale ya tia falo ya le koe
Kasir me alofare. Ya be ni manoa parte tu sunga pula onga ya. Te lor me alofare. Mas pati. Le la fa me alofare sunga pula. Mana tua e perca ko wa. Awal e ver per tua. Ya, dia lei. Tajono lewa. Vai winar ma wa chiuche. A mesonisio vai na ta wa ya. E fa tele ale manga fa tai ono me uma. Tai ao ka ko vi heso tai ao por fa tai tainga. Me silo mantu atu e fai ala i le farsal ma mosiona le tu la sfurma le lua. O inale la fai ele tato fa tai tainga tai ao. Ya, te lo le foi le asale. Eu koe fai loa ko sunga le MC. Ia le asale tu la tasi tato sauninga. O le aso ea e tato wa onga ka e fia onga. O le aso lua sunga le lua o le masina le nei. Longo inga pea ma le lua vai aso. Ona to ia ele o tato wa onga e peo na iai. Ia le la unga atu senga i e lua PA ma diploma. Ia lo mna ulies tau sanga mua e wha wawa i foi tato wa onga e peo na iai. Ia amale le mai le tua i toenga le nei aso le a foi se lape o le maa awa unanga ma le uso nei. Ia lafo i fonga wa tele. Ia alu ma le fia nei aso wha ngalo ni le anga o le awa unanga. Ia e toi fotua isi tai au ma lama. Ina ia manuia feiva o tato wa onga. Ia mese o le whamoe moe, ma tai sunga te tai. Ia mese o le lango ina, o le tato wa onga. E pe o na iai ne yaso, whamanuia mele tu ona Yesu. Bātai. O tato no le tato o mai, sigo yo le tato whamoe moe. La ka tato te le tutulai mai ai, wharo au. Tu lunga o lima, relax lelei, whaliu le situ, valu lo vai le maneso le tuta matau, valu malesi vai. Io na e alala mai le lalo ma lo whalalo. E la tula le fiafi ka tonu le amanoa leile la tuna tuai le sunga le kato prestene. Io le tai vele o le kato mtanga luenga i Australia nei, ia mosana staunanga whamanuia. Mo tato le fiafi tu vakasi o alma spatpati mo sunga. Mai lai a fasta maruna. Manatu sau foi no faz tato mano longa. Ato le fo tato mai le fa mai ai no fu le po. Ia sai foi male ava no tuina mai ele pula le tau Samoa fai ese tala whamanuia ona ia i leo tal tonunga o le nā ua umona whailo ma pailango ele MC ia le paia o le leipo paia o le atunohu pa ia fale malo ia mesho pa ia o le kalesia le tua ai avea leia mano le lei e lola faia ia o masui o e o lo faia le faiva o le tapua inga a o alo faiva le a onga i le lei tausanga ia na ngā ruenga fale a o onga ona iei tautonunga o lo tapua in tato matanga ruenga i le aso ma le aso ma i le taimi ia o whapena o na alo le tato wa onga tusai ma wana ngā ruenga whai le alawa tato ia i le pōle ni au tara o tau wanga i atu i le asusa mo le whamai aino le whamoe moe ia o manato le awa noa lea matuai sa mātou tala e nisi o sui o le komiti e le o awhia i tonu o le msenga o whaia onga tai nane sunga i whawhengai ngā o tala whauto i tu e fia o Australia ai maiso na mamalu o e ka le sia e fia
Whaleo atu so mātou nganga whawhitai. Tu sai man tātou ngā ruenga whal tātou a onga I pe ona iai. Whawhitai mua whawhitai le atua. I le awa I mai o le atua whatasi ma tātou. O a lava le leo tātou fuafuanga. Ana lese anoa le atua. Leo o whalongolongo le nei pō. Me le lei o saunia e le atua. Wa le ngata I loto o tamaiti a onga. Al whanga solongo na ngā ruenga whai a onga. Se ia tawai lau o le whamoe moe. O le whawhtailo na lua, whawhtai tele I le sunga I le pule a onga. I ona tiu te whapule a onga. Le ua whalongo le nei pō, ia le ua whamawai mai le sunga alofi. E leo le manatu ia, manatu e sau se taini ia o na whai leo se tala. Ia o leia wano leia lofi, na o na wha leo le nganga whawhtai, tu sai mana ngā nuenga le nei pō, e maiso le nei tausanga. Whawhtai tele mo le ngā nuenga whapule a onga, I le vainga o le tātou a onga. E le tātou nunga alofi e le whaingo fie, ai whawhtai sa e tui matangiolo. Mai le ai o semea, se ia iai le leia fiafi. E tātou nunga alofi sa whamoe moi le atua mea uma, le lava watani le atua. Ia o la mātou talo lofi, e o ia I na saunoa whamawai mai. E le mātou tātou nunga, e whao ngā ina pēa e le atua mo lona finangano. Manuia na, sai foi ma le aunanga whapule a onga. Lea ua I ngā ruenga whai a onga. Whawhtailo na lua, whawhtai tele I whai a onga. Tātou lau tāpuai mai tātou pati mo masenga o whai a onga. Whawhtai tele I le tauti ngā. E whamata e whai ngō fia I le maai. Whamata e whai ngō fia I le whalongo. Ai whai ngā tāilo na whaatinoina. Na ngā ruenga whawhai a onga. Whai au masui o le matanga ruenga le au tāpua. Whaleo atu la mātua nganga whawhitai tele. E tu sai mana ngā ruenga whai o le rei tausanga. Sa au tau tauina le taua, a wale au tauina o whanau le ka le sia. O le mātua tāno, whai loa pēr le whalinga. Whai loa pēr le malu o le tua. Ia o alo whaiva le ngā ruenga whawhai a onga. E whapitoa se whawhitai le sunga le fōmai mai Samoa. Sunga I a tawita panga iari. E ele taltonunga sa lotolotoi le amatanga o le aonga. Le lava uo mai le nei mamao. O loo ngalue pēr lau sunga tawita. O na iei taltonunga e le tusi e se le nei tino na ngā ruenga le atua I lo finangalo. O le ala foi lea o le taupea umai le mamao. Ina ia whaua o pēle au au nanga e pe o na iai o na mea lea. Whaleo atuai lea nganga whawhtai tele o na tanga luenga Australia. Tu sai lo na tūlanga wha onga. E tu sai ma le tauti ngā. Pe o na iai le soa soani mai. I le nei a onga. Ellen Davis. I will translate later what I will say when I come down there. Ellen Davis, thank you so much for your time. I'm sure you travel around the world doing the same thing, teaching the Word of God. But above that, you still count this Bible college to be one of your place to come and share your effort and your capability. So thank you, Helen Davis. May God bless you. And we hope you will continue that help in this Bible college. Lona tolo whawhitai. Whawhitai tele I ainga. Whawhitai I mātua. Whawhitai tai tōrua. Whawhitai I whanau. O I lātou uma sa o tauina I la onga. E iai lo tātou nunga. Po le are nau. Ai ale ai se fōlinga o le langolangoina. E ono o foi la mona fa vai vai. Le mo mori e tuai lau whawhitai a inga.
o i lātou o i tono le aonga. Whaafitai ono lātou langolango ia i lātou. Whaafitai ono lātou whaamalosi ia i lātou. Lea ua inu wai le nei tausanga o whātou mauina pēi le soifua a o awina. Waenga o le whaafitai whaapitoa mo le au whau. Batu statou pate vi ai le tua. Whaatausanga e leo se mea le titi. Ai whaafitai lo tou whaatotoa. Whaafitai lo tou lo tutitele. Whaafitai sa iai le nau ta inga. Whaafitai sa iai le tudi mata inga. Ua a leo e tau lau o le whaamoe moe. Mai whea sa iai le nganga o le tua sa whaalo tutele ia te o tau. Ana se anoa lo tou tau le whai. O te iloe le eise po o whapene. Ai ono le whai wina o lo tou tau ma whai le pi e tu tono o le whātau sanga. Lea ua mafuai le nei po. E le i titi la mātou whaafitai. Ono lau tou ngā luenga o le taliaina o le au auina. I lona tūlanga o au titele. O le sitiaina o le tūlanga o le aonga. E leo le vi inga o le tangata. Ai ave le vi inga i le tua. Ai mamori atu le whaafitai. Mai statou pati ma lau whau. Lua ono. Ia, manatu e maua sisi tale le pole asusa. Ia mon le taimi whaafitai tele tatu au whau. O le whaafitai mole muli. Whaafitai tele ia i la tau na whaatulanga ina le nei mawhitanga. I le uru whane mai ma baba ai. E le lai titi. E te le. The organizing team, thank you so much for your effort. Thank you so much for the great work you have done for this night, for tonight. Whaafitai tele tatu komiti. O e sa fuafuaina le nei whaamoe moe. E whai mo fie le mātou o mai whaonga. Ai awa ai le taimi o le tau fuafuaina ma le tau whaaporoka la meina. Te tātou komiti sa fuafuaina le nei pō. Ia whaamanuia le atua mo o tau. Ia maua pēr lo tau to mai. Whata mao a inga pēr o tau e le atua. E tu sai me le nei whaamoe moe. O lau whaafitai mo le mōni. Whaafitai tele le tātou matanga ruenga. I le lango ina o le aonga. E pei ona iai le nei tausanga. E iai lo tātou luma. O le a ngai pei luma le nei aonga. Tātou tano mo le whaamoe moe. Ina ia mawhai ona whaa. O na tala atu tātou aonga. E isi stete o tātou. A wale luma nai o whanau ale kale sia. Sau staimi tātou tau mawai. Manuia le anga iatu i lungo le anga. Manuia malo longo le nei pō. Tātou wheloai i le aso tu boina. Whamria le tu le nei ainga i ona nei whane. Whaafitai tele mo la tau taleina nei avanoa. And everyone say, Amen. Ia, tui natu le MC, whaafitai. Te whamawha e sa pati mo sa noa mata mo whiu. Songa le presidente. O le nei le mua. E o tatonu, leo tatou o marisi ui o le tatou whamoe moe le iafi afi. A te whamanatu atu le tae au le suma le lua le tatou rieso. I maumosiona. I ingo pere. Alua o isu e pofe le iai. O le asusā le kasi tatou whamoe moe. I William Sector. Na winga tatou kaun tatou i o Paul Sfulman kasi. I a tatonu. Le o mai ni nei tula fai nei foi tatu maftanga ni fiafi. Ia manatu o se lau le nei tau molia tua i se nganga lua o le whaaftai. Ia wan tatu whailoa. Ia whai fo i whaaftai. O le ua i fo i kua langi i kua mawhasa filma lai. Sa rio sai i whikoa kokoa. Wa ngonga fo i se fili lama i la o kia i poli. Awa ua asa salapa se mala kaulia. Awa e kaukongunga sa a perpele le ka po inga. Ala le kaliuka. I le kosovaa. I le whaka amaso. A le ua e maungu koa le kausolia. Malo kai, malo koa. Malo umaua le maka mufie le po. Ua ula, ua pali, ua kiki.
o angui ia mo pau si e a perpere whalangilangi e kiwai le Samoa i onga ki uma angi kai au e le whakama se la ngonga le leo e whai masui o le lamua e mo molia kwai le nganga o le whaafikai le anga yaso ma kai au e le lau i alo e le lau i ngaro ai a pui sansangi ai a pui sansangi le a mga ia ma le alo ia e wai le koe maua ngi mawhakanga o kako milikingo o kako sisilomai o wawai aku o kako ai o kako whengu e mo le whawhakakele i le kua e le whamakawhauloara sa mako whamkalanga ia e whairo leo whai mawhonga kau mori o le pule aonga meisa ngei lau mua mo le koe whawhakakele pa ia mamamanu sa mwhainga sunga fo i whawhengai ka kawasa mamamai o mo le ngei whamoe o a mea u koe sea wa foi meu fangau o mo loko sisila i kama fangau e meso ko walu ia ma ko fangau a o ka winga mo le mangai ia lo fa le ko por kele ma ko fa kum ia so se kai ni ka ku ma vai ia ku i o ka ku va la fo si sala o fa ki se nganga o le ka mari ia ma lo fa le ko fa foi mai so leana a nia fiafi ia fingal malie la se me o mau ka le la o ko sua ia ole ngā kia ka lelei a waku ki māsei pau e whawai a lea koe o lako au mako lima lea ua ka lea i lako sua ngia fiafi ia ka tonu la tātou tutulai mai tātou ave tu ana tātou amatamea i lea tua tātou tito e whai ufo i lea tua lea tu le sunga tō mai tātou pese lea mulmuli lea waso ona oli ia ona tui tātou lea sunga whawhengainga ia toso mai me poni ia nā te whai wina tātou se te tālo lea fiafi a mai a ia ona tātou tartaranoa lea mai wa ia uwha matafi lea fiafi ma lo whaalalo tātou pese Ma mātou ta mai o le langi. O whātu moina I mātou le fia ma le ori mai la o fia. Leo o whaiwina manuia le I le whamoe moe sa tui nātu I la o fia. Mai lona amataina se I o lona whaiwina ta mai. La ngona le I lo mamalu mo lo pa ia le I le menei. Paftai tele ta mai o alofa sa ele o le pui manutia. Leo whafo leo whare le I lau whanau, lunga le lunga lau le lunga sami. O na whamala ngai ne tua, vi ia oi na mātou mutai. Mo le atu le ngang whaftai tele ta mai, ia o na whai aonga, le pule aonga, ai meise le mamaru lau mua. O na lono sai ma le fitau tunga le ie, sa lato o na ai le ie, ma ngapa tia le ie, le awa oina le ie, o fio mamana le tua.
au wale le ie se luma na imanuia o lo lato au no soifua ia te oe lo matu matai. Pa tai tere le ie le kisoso ani mai o lau fio le o i o imanuia me uma le ie fo ia to le vi inga ia te oe lo matu matai. Matu tamai o le langi, matu o lenga whaato matu ia te oe. Whaman mole la saunga la whanau fo watu lumana tene wawe. Ia le ie whaman mole se e pui ne leo matia lo lato soifua man matu wola. Sausawina le mana le toto oe ke riso Yesu. Whama mau le lio ne lau langi, whama mau le whaapita auri, whama lawe e tutupu le ia tamai. Ia whapenana whaatau nuina i mātou i o mātou ainga. Mātou te o lenga whaatonga foi le ia, o foi ni a leo ni meo mātou whai e letu sai le ia, malau sina whanga malau whaafoa. Whama mole whama ngalo i mātou. E ara i le mana le toto oi te riso Yesu. I awalawa ne te mātou e tu mau pere o mbaro le viiga i atu oi le atu tamā. I oi le atu le alo, i oi le atu le ngangpa ia. Nei maso ngā te whawalawa. And everybody say, Amen. Mega meni whamaniana na se lua te tere lava monenea whiawhi hipim. Hipim. Kasi mo Yesu hipim. Ia le taimi nei, kakala noa, whakalofa leisi. Ia matato ta pena loa langa i whamu moe la sata au whamania tere la tua. Ono Yesu. Amen. Amen. Le mole tato me kisini, lima sfuta la. Ia mani stala mole tato wa ona. Lo whaloa lo whaafitai. Wafafetai Uamali Mataevai Watasilava oe Watasilava oe Ilo unei famo emo Wafafetai
yourself fire.